Hapo gwaride ndogo la kubeba jukwaa yake Mheshimiwa Rais. Riu maabitha ruhonge-ini rwa njera guku bururi-ini mari na undu wa gukunguia thutha wa thirikari kwanirira ni mekuongererwo mushara kuma mweri wa 6 mwaka uyu. Mutongoria wa bururi William Ruto niwe waniriire nyongerera ino iria iraturana na mendekithia ma kamiti iria atongoragio ni mucirithania munene wa hau kabere David Maraga. Hindi ya igongona ria kurekereria makurutu aria makoretwo mathomo-ini kwa ihinda ria mieri 9 mwena wa Ruiru, Ruto wahithuritie abitha wa ngathi ya thi makiria riu aria mukagira mushara munene na gicunji kia 36 hari igana ukirigithania na mushara uria akoretwo akiamukira hau kabere. Officers wetu wote katika sekta hii ya usalama wanapata haki yao kulingana na mchango wanaotoa katika kulinda mali na maisha ya taifa letu la Kenya. Nimesema ya kwamba June mwaka huu tutakuwa na phase 3 ya kuongeza mishahara ya prison officers kama vile tunavyofanya katika zile services zingine. Ile kazi unafanya kuboresha magereza, kuboresha wale ambao wanafanya kazi chini, inamaanisha kwamba unatimiza ile mpango yako ya bottom up economic transformation agenda, na sisi kama idara tunafurahia kazi yako. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais kwa mipango yote ya housing, ya health, ya mambo yote ambayo unafanya kuhakikisha kwamba hii idara na Wakenya wameweza kufaidika. Excellency, tunataka kukushukuru pia. Maabitha ruhonge-ini ruru ni marikitie guthayo kwa mukagira urigiti rungu rwa mubango wa SHA, Ruto agiathana wandikithia wa bungo gutengerio. Ni mitaratara igwetetwo ta umithio makiria guoka ni kuhe maabitha aya mayo ma kuruta wira hatari mihinga, waki wa nyumba cia thogora wa thi cia maabitha ayo ukerikana kumahe uikaro mwagiriru. Ruto agiathana nyumba 28,000 cia kuona kuneanwo ruhonge-ini ruru. The registration under SHA is a priority and stands at all prisoners now have been registered 56%. It is my instruction that every prisoner must be enlisted in SHA so that whenever they get sick, they must receive as good medical attention as all of us. The establishment of the Wanini Kireri Magereza Level 4 Hospital at the Prisons Staff Training College here is a decisive step in making sure that we access health care. The facility will serve our officers and the surrounding community here in Ruiru. Hindi ya igongona ri maabitha 3,860 neri nio marikitie mathomo na kuheo mweke wa kwambia gutungata ruhonge-ini ruru. Ruto akimuria gukorwo na uigiriki hari uruti wao wa wira. Handu-ini ha Kameme TV kuma Ruiru kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Mathio Ndung'u wa Mbugua.